uyu munsi wa none umuherwe wa mbere ku isi ni umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Afurika, yitwa Elon Musk. Afite biliyoni zirenga 200 z'amadolari y'Amerika. Naho umukire wa mbere muri Afurika ni umunya-Nigeria witwa Aliko Dangote, akaba atunze biliyoni zirenga 12 z'amadolari y'Amerika. Akaba aza ku mwanya 35 ku isi hose. Buri gace kose cyangwa se buri mugabane wose na buri gihugu haba harimo umukire cyangwa umuherwe by'abandi. Aha, nibyo koko. Wese utekereza umukire wa mbere mu gihugu cyawe. Umura urasoza video usubijwe kuko muri iki kiganiro tugiye kubagezaho urutonde ruvuguruye rw'abakire 10 bo mu Rwanda uyu mwaka wa 2026. Turakubwira byinshi kuri bo, ikindi kandi uratungurwa cyane kuko harimo amazina ataramenyerewe kuvugwa mu Rwanda. Ese wari uzi ko umuntu wa mbere muri Afurika wahamagaye akoresheje telefone ari umunyarwanda? Ntucikwe. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera, maze wandike igitekerezo cyawe muri komenti. Naho njyewe nitwa Fraterine. Tudatinze rero reka duhere ku mwanya wa 10. Duhereye ku mwanya wa 10 tuhasanga ikimenya bose gifite akayabo k'amafaranga mu Rwanda, ari we Sina Gerard. Izina rye ryamenyekanye kubera uruganda rukora urusenda rwitwa Anthropolis Rwibutso. Urwo ruganda rukaba ruherereye mu karere ka Rulindo, ahazwi cyane nko kuri Nyirangarama. Urusenda rw'akabanga rukaba rwoherezwa mu bihugu bitandukanye bisaga 50. Ibyo bikamwinjiriza agera kuri miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Bityo bakamushyira ku mwanya wa 10 mu bakire bo mu Rwanda. Reka dukomeze no ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Colonel Twahirwa Dodo. Colonel Twahirwa Dodo umwe mu bantu bafite ibikorwa bihambaye hano mu Rwanda. Imodoka zizwi nka Ritiko, akaba afite imigabane muri kampani ya Ritiko no muri Jari Transport, naho akaba afitemo imigabane. Uretse n'ibyo kandi Twahirwa Dodo akaba afite za gare ziparikwamo imodoka hirya no hino mu gihugu. Ibi byose bigatuma abarirwa umutungo w'amafaranga atari munsi ya miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Ibyo bikamuzana ku mwanya wa 9. Tudatinze rero reka tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga Rosirale Jacques. Birashoboka ko ari ubwa mbere waba wumvishije izina, ariko yakaba ari we nyiri uruganda rw'amarangi Ameki Kolo. Akaba avuka mu karere ka Rwamagana, ariko ubu atuye mu mujyi wa Kigali. Akaba atunze amafaranga agera kuri miliyoni 62 z'amadolari y'Amerika. Ibyo bikamushyira ku mwanya wa 8 mu baherwe cyangwa se mu bakire batunze agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 tuhasanga Makuza Berite. Akaba ari we nyiri uruganda rukora matera nyarwanda izizwi nka Rwanda Fomo. Akaba ari we nyiri inyubako ikomeye cyane mu mujyi wa Kigali, Makuza Peace Plaza, iherereye mu mujyi rwagati. Ntabwo waba warigeze ugera muri Kigali ube utazi iyo nyubako ndende cyane yitwa Makuza Peace Plaza. Iyi nyubako ikaba yaruzitwaye angana na miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika. Ibyo nabyo bigahita bimuzana ku mwanya wa 7 mu baherwe bafite amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda. Tudatinze rero reka dukomeze no ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 tuhasanga Mugisha Joseph. Nawe ni mwarimu muzi, ariko niwe ufite ikigo gikomeye cy'ubwubatsi cyitwa Fair Construction. Uyu akaba ari we kwatse gaze metani iherereye mu kiyaga cya Kivu. Akaba abarizwa amafaranga angana na miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika. Ibyo bikamushyira ku mwanya wa 6 mu baherwe bo mu Rwanda. Reka dukomeze no ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 tuhasanga Hatari Sekoko. Nawe ni mwarimu muzi kuko ntakunda kujya mu itangazamakuru cyane. Gusa niwe ufite inzu ndende cyane mu mujyi wa Kigali,
izwi nka Kigali City Tower. Iyi ni inyubako igeretse inshuro 20, ikaba ifite uburebure bwa metero 900. Akaba ari we nyiri hoteli ikomeye cyane mu Rwanda, hoteli y'inyenyeri 5 Kigali Marriott Hotel. Akaba abarirwa amafaranga angana na miliyoni 242 z'amadolari y'Amerika. Ibyo bikamushyira ku mwanya wa 5. Umwanya wa 4 tuhasanga Egide Gatera. Uyu nawe akaba afite kampani icuruza peteroli, akaba ari we ugemurira sitasiyo zose zo mu gihugu esanse. Gatera Egide kandi niwe nyiri Rwanda Mountain Tea, niwe ufite inganda zose zo mu Rwanda zikora icyayi akacyohereza mu mahanga. Nawe abarirwa muri miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Ibyo bikamushyira ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 bahasanga Tribert Rujugiro Ayabatwa. Niba uri Gikondo ntabwo wabura kuba uzi ahantu hitwa kwa Rujugiro. Uyu nguyu yagiye yubaka inzu nyinshi cyane, imidugudu ikarangira imwitiriwe, harimo mu bahita ngo ni kwa Rujugiro. Imyaka ya 73, niwe nyiri uruganda rukora itabi ryitwa Pan African Tobacco Group. Rukaba rukorera itabi mu bihugu bitandukanye bya Afurika birimo Nigeria, Angola, Burundi, Congo, Tanzania na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ibindi bihugu. Rujugiro akaba abarirwa amafaranga angana na miliyoni 352 z'amadolari y'Amerika. Ibyo bikamushyira ku mwanya wa 3 mu bahirwe bo mu Rwanda. Tudatinze rero reka dukomeze no ku mwanya wa 2. Mu mwanya wa 2 tuhasanga Nyakubahwa Excellency Paul Kagame, ari no mu baperezida barenze ku isi, kandi akaba ari mu baperezida bafite amafaranga menshi muri Afurika. Akaba abarirwa umutungo w'amafaranga angana na miliyoni 500. Gusa ariko iyi mibare ntivugwaho rumwe, ko hari abavuga ko yaba ayarengeje kubera impamvu z'umutekano we, kubera impamvu nyinshi ziba zihishe muri politike. Ntabwo baba bashaka kuvuga neza amafaranga atunze, ariko abasha kuboneka miliyoni 500. Ibyo bigahita bimuzana ku mwanya wa 2. Ese ninde ukeka ko aza ku mwanya wa mbere? Numara gukora subscribe uramenya nta kabuza. Twagiye no ku mwanya wa mbere. Umwanya wa mbere twasanga umuryango wa nyakwigendera Rwayitare Miko Alex. Nawe ushobora kuba ari ubwa mbere umwumvishe, ariko afite inkomoko mu Rwanda. Akaba yaraciye agahigo ko kuba ari we muntu wa mbere wavugiye kuri telefone ku mugabane wose wa Afurika. Akaba yari afite agaciro k'amafaranga angana na biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Vugira ngo biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Ibaze nawe biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari we muntu uyobora urutonde rw'abakire bose bo mu Rwanda. Ndagusaba gukora subscribe, usige igitekerezo cyawe mu komenti. Naho njye nitwa Fraterne OG. Kora subscribe, ufungure inzogera, ore share, wohereze iki kiganiro ahantu hose ku bantu b'inshuti zawe wifuza kukigezaho nabo ngo bacyumve. Kandi wibuke gukanda subscribe, like, share, comment. Wandike igitekerezo cyawe cyiza gifututse muri komenti, umubwire abandi bantu navugaho cyangwa se ibindi bintu navugaho, kugira ngo tujye dukomezanya mu bindi biganiro byanjye byose. Njye mwumva kuri mikoro ni Fraterne OG. Ciao ciao.